Pre nego što pređem na temu današnjeg videoklipa, da pokušam da napravim mali uvod. Neposredno posle treninga ili trenažne epizode naše sposobnosti se smanjuju usled zamora. Ne možemo da očekujemo da posle samo jedne urađene serije ili jednog treninga postanemo jači, brži, izdržljiviji. Ali kako se to postaje, dakle kako povećamo snagu, brzinu, izdržljivost i druge fizičke sposobnosti posle serije treninga koje radimo na mesečnom nivou, polugodišnjem i godišnjem? Odgovor na ovo pitanje je i tema današnjeg videoklipa. Dakle, dobrodošli na moj YouTube kanal Iron Fitness. Odgovor na prethodno postavljeno pitanje kako postajemo jači, brži, izdržljiviji pomoću serije treninga leži u adaptaciji na trenažno opterećenje. Dakle, mi se, odnosno naše telo se adaptira na sve veće i veće trenažno opterećenje. Šta je pre svega adaptacija? Adaptacija, generalno govoreći, predstavlja karakteristiku živih bića da se prilagođavaju uslovima spoljašnje sredine. Kako se menja spoljašnja sredina, menjaju se i živa bića da bi preživela u novonastalim uslovima. Dakle, glavna karakteristika živih bića je ta adaptacija i to je osnova biologije. Trening, odnosno redovna fizička aktivnost, veoma jako stimulišu adaptaciju, imaju veoma jak uticaj na adaptaciju. Ukoliko sportista ili vežbač žele da napreduju u treningu, odnosno da pokrenu te pozitivne adaptivne promene u svom organizmu, odnosno telu, oni moraju da primene princip nadopterećenja. Princip nadopterećenja vam je veoma jednostavan princip koji govori da ćete vi napredovati, odnosno da ćete pokrenuti adaptaciju samo ako vaše telo izložite opterećenju koje je veće od onog na koje ste navikli. Veoma jednostavno. Mehanizam adaptacije se može pokrenuti samo na dva načina. Dakle, povećanjem opterećenja, bilo da ste povećali intenzitet ili obim u jednoj te istoj fizičkoj aktivnosti, ili drugi način, dakle uvođenjem potpuno nove vežbe na koju sportista ili vežbač nisu navikli. Ovo je jasno. Ako vežbač duži vremenski period izvodi standardne vežbe, dakle one vežbe koje izvodi stalno, sa jednim te istim opterećenjem, dakle on neće da poboljšava svoj rezultat. Njegov rezultat će ostati isti, suštinski njegova trenažna forma se neće promeniti. Neće ni napredovati, a neće ni nazadovati. Ukoliko smanji opterećenje, doći će do pada u rezultatima, odnosno u sportskoj formi. Ukoliko pak prekine sa treninzima, dolazi posle nekoliko nedelja, svi pozitivni efekti koji su stvoreni treningom nestaju. Tako da trenažno opterećenje možemo grubo podeliti na sledeće. Na razvojno stimulativno opterećenje, to je opterećenje koje nama treba, dakle to je takvo opterećenje koje dovodi do tih pozitivnih adaptivnih promena. To je ono što nam treba. Imate onda održavajuće opterećenje, to je takvo opterećenje koje samo održava trenutnu trenažnu formu. Dakle, kao prava linija. Znači, nema napretka. I gde je trenažno opterećenje, to je takvo opterećenje da dolazi do pada u rezultatima, odnosno u trenažnoj formi i sposobnostima. To je kada se primenjuje ono malo opterećenje. Da biste ovo sve bolje shvatili, moram da vam opišem jedan primer. Naime, trojica sportista, jednojajčani blizanci,
koji ostvaruju isti stepen mišićne snage mogu da podignu iz jednog pokušaja, dakle iz bench pressa 100 kg. To je njihov maksimum, one rep max. Nakon toga oni su započeli trening sa opterećenjem od 90 kg koji su podizali u jednoj seriji 4 puta do otkaza. Pošto su se adaptirali na taj trening, posle izvesnog vremena poboljšali su svoje sposobnosti i svaki od njih je mogao da podigne teg od 105 kg u bench pressu. Dakle, podigli su svoj rekord, one rep max. Međutim, uprkos tome što su nastavili da treniraju na isti način, nisu više mogli da poboljšaju rezultat jer su se prilagodili na zadato trenažno opterećenje. Tako da je svaki od trojice sportista doneo drugačiju odluku. Sportista A je odlučio da poveća opterećenje, dakle težinu tega, broj ponavljanja u seriji, broj serija, i za njega je novo opterećenje bilo stimulativno i on je postigao novi rekord u benchu na 110 kg. Sportista B, to vam je ono što sam pričao, stimulativno razvojno opterećenje. Sportista B je nastavio sa prethodnim opterećenjem, dakle on je nastavio se priprema sa 90 kg i njegov rezultat, odnosno maksimum u benchu se nije promenio. Ostaje isti, to je održavajuće opterećenje. Sportista C je smanjio opterećenje i njegova snaga je totalno opala. To je detrenažno opterećenje. Potreba da se povećava opterećenje, što je dobro, jer dovodi do novih adaptacija, odnosno do tih pozitivnih adaptivnih promena, uvodi nas u trening progresivnog intenziteta. Dakle, što smo jači, što je naša snaga veća, mi ćemo koristiti i veće opterećenja u trenažnoj pripremi. U profesionalnom vrhunskom sportu tako imate da vrhunski sportisti, dakle oni elitni sportisti, podižu ili rade sa 10 do 12 puta većim trenažnim opterećenjem nego njihove kolege početnici sa radnim stažom od, na primer, odnosno sa trenažnim stažom od 6 meseci. Pa tako weightlifteri, dakle profesionalni elitni weightlifteri u toku godine podignu oko 5000 tona, dok ovi početnici, dakle sa trenažnim stažom od 6 meseci, podignu 10 do 12 puta manje. Isto elitni vrhunski trkači na skijama, ono nordijsko trčanje, znate već, pređu godišnje od 8 do 12.000 kilometara, dok početnici sa trenažnim stažom od 6 meseci pređu samo 1000 kilometara. Otprilike ovo bi bilo sve što se tiče današnje teme, dakle kako napredujemo pomoću treninga u snazi, brzini, izdržljivosti i drugim fizičkim sposobnostima, pa tako što se adaptiramo na sve veće i veća trenažna opterećenja. Postavljajte pitanja ako nešto niste razumeli i naravno pretplatite se na moj kanal tako da bi bili stalno u toku kada izađu novi videoklipovi. Na samom kraju videoklipa da vas podsjetim da ukoliko želite sa mnom da trenirate, to možete da uradite svakog momenta, dakle u svakom trenutku, dovoljno je samo da me kontaktirate, a vidjet ćete kontakt je ispod videoklipa u opisu videa, i da mi opišete vaš trenažni cilj, dakle šta želite da postignete treniranjem, a ja ću vam opisati da izvodim treninge, kako izgledaju moji treninzi, koja je cena mojih treninga i veoma brzo ćemo se dogovoriti o našoj budućoj zajedničkoj saradnji. Takođe možete da naručite da vam izradim i kompletne mesečne planove treninga i ishrane ukoliko ne možete da iz nekog razloga dođete da trenirate sa mnom. Sve ove planove izrađujem prema vašim ciljevima i potrebama, dakle individualno. I u svakom trenutku možete da naručite i ovaj DVD pod nazivom Iron Core koji je usmeren na razvoj jezgra, odnosno trbušnih mišića i mišića donjeg dela leđa. Sve vežbe iz ovog DVD-a izvodim s medicinkom, tako da izvolite navalite i naručite vaš primerak još danas.
Kao što sam rekao, moj kontakt, kao i sve što se tiče mojih usluga, možete pronaći dakle ispod videoklipa u opisu videa. Do sledećeg gledanja, vidimo se!